Ministries. I release it, I release it, I release it. Receive it. Take it. Fire on the Holy Ghost. Somebody be in touch right now. Look at that. I feel it. Take it. Take it. Take it. It comes in your belly. Fire. Fire. Take it. Take it. Take it. I release it, I release it, I release it on every man, every woman, There's every power boy, in the- every Oh! girl. Receive it. Take it. Bring that lady here. Omnipotent mercy and grace on the platform. ATS Ministries e verdade presente, junto com o ministério na Pia de Jesus, te apresentar o Evangelho se mescla, clá e raspa, com o orador Steven Cristina, tem combinação com nosso irmão em Cristo, Argenis da Costa Gomes, com o tema titular Obra, diabel, falsifika e obra do Spiritu Santu, usando milager para dempel e poder de três ángelos. Por não perder tema aqui, tresepa e duo de Cristo aqui, já domingo agora, 19 de fevereiro, 6 horas para hora de Holanda e para Corsol, 1 hora de tarde. Siga-nos via Zoom e também Facebook. O link lo guardo em body e vídeo. ATS Studio.